pokazati kako možete instalirati tastaturu u boji. Idete vi u Play prodavnicu, ukucate i ovdje instalirate četvrto, zelena neon tastatura, tu pritisnite naravno i onda kad ste ušli pritisnete set to, ne, pritisnite do i onda pritisnete ovo prvo čime ste da birate. Pa, to je bilo to za epizodu, imamo se sljedećoj. Ćao!